Pemirsa pemerintah Kabupaten Buleleng, Rauhe mangkin kantun urati antuk mau usaha nambakin tengges. Kerama kaptiang mangdane sayan rejek konsultasi ke posyandu miwah fasilitas kesehatan Vaskes tiosan ring sejeroning ngelaksanayang screening kesehatan. Sekretaris Dinas DP2 KBP 3A Kabupaten Buleleng Nyoman Suyasa Mausang, rauhe mangkin wenten 3% krama saking hasil survei Dinas Kesehatan Provinsi Bali Mausang, yening pangruhan intik tengkes kramani katureksain kantun kirang. Tengkes pinake gagal tumbuh kembang anak tur kirang nyani gizi kronis, sanen enten side ketambahin nanging side katepasin ngelintangin penanganan intens, sile tunggil nyani rajek ngelaksanayang screening kesehatan. Krama sane durung magrahaste miwah mobot, samajeng ibu miwah balita mangdane rajek ke posyandu antuk nguningayang pertumbuhan anak. Tengkes utawi stunting inggih punika salah pola asuh sahalinier sareng kemiskinan. Nanging krama sane nados taler sida nampenin. Punika mawinan krama mangde ngerakse pola asuh anak ring sajroning nambahin tengkes. Suyasa ngawawahin tios ngicenin pangruhan majang krama mangdane state konsultasi ke Vaskes DP2 KBP 3A Buleleng taler madue program pencegahan stunting sane nyarengang Telu ngatak dase tim pendamping keluarga, sane rauh saking kader KB kesehatan, miwah PKK ring suang-suang desa, miwah kelurahan ring Kabupaten Buleleng. Yuda Nguningayang.